Kusenzima ukwamukela kwezinye sezisulu ezahlukunyezwa izigilamkhuba eziqothwe ngenhlamvu ngamaphoyisa izolo ngoLwesithathu entathakusa eDesai Marine entshonalanga yeTheku. Iphephandaba lithola ukuthi kunzima ukwamukela kulezi zisulu ukuqhubeka nempilo njengoba-ke zathunazeka ngenxa yezigameko zobugebengu obukhonjwa kuzona. Abanye balabasolwa abawu-9 abadutshelwe ngamaphoyisa. Iphephandaba lifike endaweni yezigameko bebeme izingcongolo bebhunga-ke ngaso lesi sigameko. Bekukhona-ke namaphoyisa ematasa nomsebenzi wawo. Leli phephandaba likhulume nemindeni okubalwa kuyona onowesifazane owadlwengula ngabasolwa abane beshintshana ngaye phambi kwesoka lakhe. Lona owesifazane ongeke kadalula ukumvikela uthe-ke ukholwa ukuthi abanye balaba abamdlwengula bakhona kulaba ababulewe ngamaphoyisa. Uthi impilo-ke kule ndawo inzima njengoba-ke izigilamkhuba ziyasingenela-ke zizenzele uma athanda emzini yabantu. Ngosuku okwenzela ngalo isigameko ngangivakashela isoka lami endlini yalo. Kuthe ekuseni-ke kusemnyama ngavuka-ke ngilungiselela ukuya emsebenzini. Ngithe ngiqeda-ke ukuqhubeka noma-ke ukubeka amanzi ngezwa umuntu ekhuluma ngaphandle bephikisana ngokuthi-ke bangene ngaphakathi. Ngisasuswe yilokho bakhahlela-ke isicapha kwangena-ke abesilisa abawu-5. Omunye wama-ke ngasemnyango noma-ke bangethuka bangikhomba-ke ngesibhamu. Ngayela ukuba-ke ngilale ngesisa embhedeni. Bashaya-ke isoka lami maqede bathatha-ke isikhindi sangaphansi sakhe bamvala-ke umlomo bashintshana ngami-ke bangidlwengula. Bekuthi uma-ke oyedwa eseqedile bafake amanzi ebhakedeni bangigeze-ke isitho sangasese bese beqhubeka komunye baze bababane. Baphuma-ke babaleka emva kwalokho kusho-ke isisulu. Omunye wesifazane ongeke kadalule uthe-ke abasola badlwengula-ke indodakazi yakhe ekhona endlini esigamekweni esenzeka-ke mhla ka-20 noma-ke mhla ka-28 kuJanuwari kona-ke lo nyaka. Uthe-ke ngalolu suku bezwa abantu-ke bekhahlela-ke isicapha sasekhishini kwabe sekungena-ke kwabesilisa abayisithupha. Sebengenile endlini bangiphoqa ukuba-ke ngingene kwelinye ikamelo nengane-ke eminyaka engu-16. Bathi-ke masizimboze ngengubo baqhubeka-ke bathatha izimpahla endlini. Omunye wabo wabe seya-ke egunjini lapho kwakunendodakazi yami eneminyaka engu-24 wayidlwengula esho. Uthi-ke emva kwalesi sigameko babaleka-ke nezingane zakhe bashiya-ke umuzi wakhe onemqasho-ke egcekeni bayobhaca ngoba basola babe babona-ke nsuku zonke besaba ukuthi hleze-ke babuye. Omunye wesifazane othe-ke usengenele izikhawu ezimbili ngenyanga eyodwa kwadutshulwa-ke umkhwenyana wakhe. Uthe-ke ujabule uma-ke ezwa ngezindaba zokudutshulwa kwalabasolwa. Ngosuku abafika ngalo qala-ke uNhlolanja kwakusekuseni-ke kusemnyama ngiqeda ukukhuleka ngaqala ngezwa umsindo kwelinye-ke lamagumbi lapho kumkhwenyana wami ayegeza khona elungiselela ukuya emsebenzini. Ngithe uma ngiphuma-ke ngiyobheka ukuthi kwenzekani ngazithela-ke obesilisa abathathu bephethe-ke isibhamu nomese bayalela amadodakazi ami amathathu ukuba-ke singene-ke endlini. Sisethuswa-ke yilokho abanye-ke baqhamuka nomkhwenyana wami engagqokile njengoba-ke wayegeza. Basivalela-ke endlini bashaya-ke phambi kwezingane zethu bafuna-ke imali. Ngagcina ngibanikile u-2,000 okhona-ke endlini maqede bahamba. Kuthe-ke ngomhla ka-25 kuwona lo nyaka uNhlolanja sezwa-ke kukhona ukukhahlela isicapha kwangena abantu-ke endlini basifuna-ke imali. Okuthe-ke singanakile noma-ke ngezwa ukuqhuma kwesibhamu ngabona-ke umkhwenyana wami eselele phansi kugcwele-ke igazi wasinda. Bathatha-ke izimpahla bashaya bachitha kusho yena. Ukhulumela amaphoyisa uColonel Robert Ntutshunda uqinisekisile-ke isigameko sokubulawa kwaba u-9 bedubulana namaphoyisa.